Russia amadi Ukraine gi marakta chattariba war asina hoji anawanoba development kyani laklise masina Russia amadi Ukraine gi marakta sokpana tana hoji West America amadi Russia ga su full direct challenge masila roina पृथ्वी के अतोप अतोप कंट्री दसु यामना चावना इफेक्ट ओइबा याबा दुगुम वफम मने हंदक लौखत क्रिसे डोनाल्ड ट्रम्प ना अदुगा मखोय डिसीजन दि लौरे सिने अदुगा मसी इम्पोज तौरानी सिनेरियो से कइनो हाय मतमदा डोनाल्ड ट्रम्प का नाटो की चीफ असिगा व्हाइट हाउस द फमी मखोय कमिटी चावना फमी अदुगा डिस्कशन तवी अदुगा वर्ल्ड मीडिया ममांगदा डोनाल्ड ट्रम्प ना पाउदो ए मदुदी अखोयना रशिया द पीरिसे ओनली 50 days तने 50 days asigi manuda karigumba Russia na Ukraine gi war ase ceasefire rom da santi rom da puraktura leptrapa adu arabati Russia ki mathakta adugumba action kharai koine lokat kani madu economic ki way da suni aduka war ki combat ki way su oi pe yai sini combat ki way oi be ya have kwa pama se hojik mayam na thoina naina de sini actually madu indirectly hai ki bana adu pu terrified to baki wapo mo mention to ki madu di karigumba Russia na 50 days asigi manungda war asi loitrabati adu arbati makoi deki lawriba pochei sing maru aina oil se am pajal lawi dana China na oil makoi deki lawi India lawi Pakistan lawi Bangladesh lawi asum haina prithvi ki mafam kaya ki country na masi lawri poni Russia deki makoi west yondraga su kaituni Russia ki yoningai tani lawningai tani aduna war asida Russia gi waningai leite makoi economics waningai leite aduna makoi se production se tawbe lepte aduni Ukraine se lakna warak se NATO na lakna warak se aduna makoi hoji kharai te ki karma hintorga makoi se nam thab yai masi plan khalak ko matam da hoji hai khrema di Russia de oil loba country sing makoi gi mathakta 100% tariffe tawni haidra China la tawre China gi goods sing the 100% India la tawre India gi goods sing the mataw asumna any country relation to Russia makoi de poche loba se even oil dani makoi emphasize yang piris masih gak wapam sini hai desa aduna Russia ki matak tadi sanctions after sanctions ni aduga atop country da tariffe pirak matam chida Russia da su tarif doctor ni makoi gati thoina su relation su laitre US ka Russia da tarif pi pi de mari laina de hojik around the world country sing sina Russia da changi se makoi da amakka 100% tarif pi batarati masi am chorba problem ni effect ni global effect ni war kador se atupu hojik US against stance ni Ukraine the war to ko matau tani 50 days natraga di masi taurani sini aduga president amagi wani White House tagi talki ba press release kumbani mayam na takra wani 50 days si su matamda adugi nahak na hai ki ba adugi namitu da hai ki ba pungja da hai ki ba adugi tariffe to kadai no han kadori aduna president amagi wani se basilang to ya porate aduna hosik chorba global issue mani wara kadori se aduga matam khani diga ikoina tadun ta lagni ma di US na tarif adu yamna adu country thamkre adu yam country thamkre haiduna masigi tariffe ase khoi di thoin khanguti adu pu masi tax makalamani hairi makoi de yoloba pot of the loba aduna masigi tariffe se losil lakpadagi makoi gi sen thum ase makoi gi sen phu haiduna masi thanbu thalle sini yamna tariffe sidagi America si phangle sini tariffe are se aduga langthok puji aponate maram di country mayama USA da pot yon da basu ya da padu country laikre USA da actually de ya da ba natraga di country adu chatpa ya da adugumba situation adugumba poche mamuzu laikri aduna masiki tarif ase inevitable ni pi de ati aduni problem so wese anisu wapom nanga sai Russia na haiki base makoi gi mathak ta 50 days sigi manung da karigum tawda di asisi torakani haiba asida point amasu phom dana laisini mayam na harise maram di hawjik USA na Ukraine the long range missile sing piri adugi matungda makoi air defense system piri masiga loina na west countries na so piri masigi long range missile sing asina manung de indication piri se maldi Moscow yo na long range missiles adugi matik attack to maldi makoi se unstabilize to kibaya pa adugi mong de attack to sini 50 days asigi manungda adugi matungda makoi na karigumba wase indraba USA ki wase indraba atopa country su makoi dagi oil se low tok trapa adu orabati mayam pulaga war se attack to ni hai batho isne masigi wan siam kan nei nari siam luwani ko aduna 50 days asigi matung da Russia ki mathak ta atop mayam se American litoraga west ki countries mayam se pulaga Ukraine ki tamakta Russia ta attack to ki bayai hai basiam kan nei nare
ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ 50 days ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯄꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯝ ꯂꯥꯏꯟ 50 daysꯀꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯗꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯊ꯭ꯔꯤꯠ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗ ꯄꯤꯈꯤꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯐꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁꯀ ꯂꯨꯅꯔꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀ ꯂꯨꯅꯔꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟ ꯑꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯔꯣꯝꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯁꯤꯌꯥꯔꯣꯝꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥꯔꯣꯝꯗ ꯆꯪꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯧꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯐꯒꯠꯂꯤꯅꯤ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯂꯣꯠꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤ ꯂꯨꯅꯔꯤ ꯀꯪꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯃꯨꯛꯇꯤ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯦ 50 days ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯄꯦꯟꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯕꯥꯛꯇ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯂꯪꯊꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯗꯦ ꯁꯤꯅꯤ